دم خوش گهدار و تماشاوان این هیجاد برنامه روژوایی رو دل گلوانه. پروسه هەڵبژاردنین هەرێمی لە باکووری کوردستانی و تورکیا یین داهاتارە ساڵا پێشی ئامادە bi germî rojeva siyasî girtiye dest. Partiyên siyasî di nav hewlên çalak ên pêkanîna hevpeymaniyan û bernameyên serkeftina xwe divan hilbijartinan de ne. Partiya Azadiya Kurdistanî û Partiya Sosyalîsta Kurdistanê jî hevpeymaniya xwe ragihandin raya giştîn. Diqada siyasiya Tirkiye û Bakurê Kurdistanê de lê her wiha diqada navneteweyî de jî ev proseya hilbijartinên herêmî tê şopandin û wekî proseyê girîng a konjüktûra Tirkiye tê nirxandin. Dengderên Tirkiye, dengderên Bakurê Kurdistanê di çi astê de dê hesta xwe diyar bikin. Desthilata hêyiya Tirkiye hîn jî di pozisyona bilind li gel xelkên Tirkiye de ye. Dengderên Bakurê Kurdistanê dê bi çi awayî xwe nêzik bikin. Guhertin dê rû bidin û dê asoyek nû bidin peyda kirin. Hêviya Partiya Azadiya Kurdistanê çi ye? Her wiha rewşa xebata sivîl demokratîk sekna Kurdistanî bi çi aloziyan re li Tirkiye ber bi çav tê. Li gel serokê giştiyê Partiya Azadiya Kurdistanê Pak Mustafa Özçelik ji stûdyoya me ya navendî em dê bigirin dest û benirxînin. Silav kek Mustafa. Spasiya dikim. Kek Mustafa ev hilbijartinên herêmî li Tirkiye çendîn meh jî mane lê diyar e ji hilbijartinên herêmî gul Tirkiye berê çê dibûn. Wekî ku ji niha ve de astek bilindtir de li vû tevgerek zêdetir ji bo wê heye. Giringiya van hilbijartinan di vê konjüktûra heyya Tirkiye û Bakurê Kurdistanê de çi ye? Spasiya cenabê we, spasiya Kurdistan 24 TV'ye dikim. Rast e, mesela hilbijartina herêmî ya 2019 ji niha ve bi germayî di rojevê de ye. Lêbiya me zêdetir li ser hesabên siyasî ev hilbijartin derdikeve pêş. Ji aliyekî ve AK Parti û MHP hûn dizanin ittifaqek wan hebû paş ew ittifaq fiîlî têk çû demekê. Piştî ittifaqa AK Parti û CHP têk çû, İYİ Parti, AK Parti û MHP têk çû. İYİ Parti û CHP xwe nêztirî hev kirin û ev nêzîkbûna wan AK Parti tirsand. Ji ber wê careke dî li MHP vegeriyan û niha di wek raya giştiya Tirkiyeyê êdî AK Parti û MHP dixwazin dîsa wê ittifaqa xwe berdewam bikin. Her wiha İYİ Parti û CHP jî li dû ewekê ye, li dû ittifaqekê ne. Dixwazin bikin seha ka desthilatdariyê de guhertinek bibin nebe ya jî jêr bibe bingehek, bibe gavek. Her du alî jî dixwazin di wê meselê de riya wê ji hev dur bikin. Kekî Mustafa giringiya şaredariyan, hilbijartinên herêmî şaredariyan ê rojavayê Tirkiyê. Çi giringiya wan ji bo Bakurê Kurdistanê tevgera siyasiya Bakurê Kurdistanê heye? Gelo pêwîst e tevgera siyasiya Bakurê Kurdistanê, doza Bakurê Kurdistanê xwe di sîbera hilbijartinên herêmî yên Tirkiye de jî bibîne. Niha ne bes hilbijartinên herêmî, hilbijartinên parlamentoyê jî divê mere bi doza Azadiya Kurdistanê de bes beşek, platformek divê büyük çavî merî lêbinere doza Azadiya Kurdistanê heger em gişî bixin di hilbijartinan da asê bikin. O kazê di hilbijartinê de du parlamenteriya du belediya bi dest bixin em di wê de asê bikin, em ê doza xwe her paş de bixin. Mesela belediya mühim e. Belediye ne vek mesela parlamentoyê, belediye û rêvebirên herêmî ji bo ku yekser tu bikare bi tiştî xwe pêk bîne ew bernameyê xwe mehellî pêk bîne girîngin. Lê kek Cemal divê em rewşa Tirkiye îro baş binirxînin. Binarin. Parlamenterî jî de Tirkiye AKP û rêvebiriya dewleta Tirkiye hûn dizanin parlamenterên HDP hema tûmerî tune hesiband. û 106 belediyên DBP jî qayyum danîn ser bên 100 muxtar jî ji wazîfe stendin. Tê çi menê? Li Tirkiye tut tiş garantiya wê tune ye. Dewleta Tirkiye gava tişkî ji xwe xeter dibîne, gişt teqrîben bi yekdengî li hember doza milletê Kurd û li destkeftiyên Kurda helwestê digirin û dixwazin wan destkeftina ji holê rakir. Ji ber wê jî divê em wek aliyê Kurda vê meselê pir mezin jî nekin. Doza milletê me dozek dûr û dirêj e,
و مثلا هەڵبژارتنا ده هەگەر ئەم بکاربن نەک دەستکەفتنا دەست بخن ئەم بکاربن vêya ji bona xebata doza azadiya milletê xwe bikin bingehekê bikin rêyekê bikin deryekî vekin baş e lê wekî dijî divê em baş bizanibin Qayyum Erdogan vekirî divê piştî hilbijartinê jî ne bi dilê me bezê qayyuma ew bikim ne mesela HDP tenê yani îro pak jî PSK jî Partiyên Kurdistanî jî belediyakê bisîn ne bi dilê dewletê bikare qayyuma dînin ser li Tirkiye bala divên balê bişin ser xalekê belediye reîsên belediya serokên şaredariya bi dengê xelkê tê bijartin lê gol qanûnên Tirkiye ew wek muwazefekî wek mamûrekî girêdayî wezîrê navxweyî ye wezîrê navxweyî kînga bixwaze kek Mustafa ku tevgera Kurd xwe ber bi organizasyona navendekê bibe ku tevgera Kurd bi xwe li Tirkiye bibe navendek diyar navendek berçav a siyasetê li Tirkiye li Bakurê Kurdistanê got bikaribe bi wî şêwê jî doza xwe bide pêş. Pakê her bi vê hişmendiyê, hişmendiya netweyî niştimanî di hilbijartina 24 Haziranê got em bloka Kurdî ava bikin. Êdî hilbijartin çi dibe çi nebe ya mühim ji me re em wek Kurd helwestekê danin. Em daxwazên xwe netweyî demokratîk yên esasî em vana bidin pêş ji bo wê jî me mehewlek baş kir li gel Partiyên Kurdistanî me ittifaq danî me xwaz li gel HDP jî ittifaqek berfireh dînin li ser wa prensîbina HDP şeş xal qebûl kirin paşê nexistin deklarasyona xwe hevdîtin tu nehesibandin ittifaq têk birin nexwestin ittifaq çêbivê. Niha ji bo şarederiya jem em çî dibêjin ji me re ya mühim em wek aliyekî xwe bibînin em aliyê milletê Kurdin aliyê gelê Kurdistanê gişînin heger em li ser bernamaya xwe neteweyî niştimanî demokratîk welatperwerî em rêbazekê ji xwe çê nekinê her di helbijartina de evel berçavayî aliyê Tirkiyeyê bibêjin ji va xerabên heyî başê wan ji nava bibijêre em ê bên aliyê dijî de Partiyên Tirka giş dibên yek welat yek millet yek dewlet û yek al HDP jî dibêje Cumhuriyeta Demokratîk û Netewa Demokratîk û welatê hevbeş her vê propagandayê dike divê em pirsa Kurd di riya unîter dewleta Tirkiyeyê çareser bikin her Kurd mehkumî vê dibin ne em milletekin welatekin divê li ser xetek macqûl لسر خطك نتويين اجتماعي ام بين جمهف ام برنامج خدينن هل بجارتن جبر بشك جبي خباطه نهال الراستيه باكوري كردستاني كو ام بدن ري تيغوتن جيغو سياست ديل غورا راستيه تبگري و غورا راستيه جي درمان و چارەسەریان پیدا بکن نهال کنجکتورا هایی دل باكوري كردستاني جي راگشي دو پارتيان ده حتى نها بريوه چويه دما داوی ده تایبت نبینا AK Parti'de o ev derdora HDP eku mro dikari beji derdora BDP DBP DEP HDP دوی هلبجارتنین هرمی ده کک مستوا باوریا و هیکو دنگدری کرد او پتانسیل مازن یعنی توی دموکراتیک محافظه‌کار دموکراتیکا کرد دیل آلترناتیو که نو بگره نه وقت جناب و بالکشان سر دوی ام رئالیست المسئله بنرن ام آلیه نتوایی کردستانی ام بلا ولان جبر که ام نل سر هفن ام نل سر سیاسته که هفباش نتوایی ام اتفاقک متونیه هلبته که ام نکارم پر بخیال پرستیج المسئله بنرن لی دویش جی کی دست بیوه دوی هلبجارتن ایده ام آلیه نتوایی کردستانی ام سیاسته خو زلال بکن ام نبیجن ما چاو وقت پاک ما بره ده هلبجارتنین 2015 ده هفته حزیران جی ده هدف تکلیج مرانی ما گل سر پرنسیبا به ام هن اتفاقی ره و ام پرنسیب قبول نکرد ما جگو جو پارلمانتریا کی دو داسی ام اتفاقا نکن ده 24 حزیران جی ده هدف پارلمانتری دادن لی بی اتفاق و بی پرنسیب ما دیسا قبول نکریه ام ایروجی ده بیجن پس بونا بلدیا که جبو اوه که ام رابن پرنسیب خود دین عالی کم به راست نبینن جبو ایرول باکوری کردستان پیوستیا اساسی چیه پارتی آزادی خواز نتوایی دموکرات کردستانی خورد به جوات لحفکری و دناوا جوات شاغ خبردار خورد به پارتی کو لازمه و هر وها او دور بر و حزب گروه و پارتی دور برن نتوایی نشتمانی جی دناف برای کده دناف پلتفرم کده ام بکاربن هزا خواب کنیک لیم خوابن دم هلبجارتنا ده هر ام مسئله سقط ده دم هلبجارتنا ده هر هندک تشتین مثلا پارلمانتری و بلدیاتین پیش و جبو ویشی اف خباتین ما اف آرمان جامع دار بید خود
دبی ام باش بزانبن سی و یکی آداری هلبجارتنه بقده لی پشتی هلبجارتنا جی دی وی حاله هیده کرد تشکی دست نخن 106 بلدیه هدفش خوار بیاد پارتیا ترکیه مجی و چشی 106 بلدیه دست خست دستا چو اولی خودی جی در نکد هدفل و بلدیه خودی در نکدن بملیونا کسی دنگ خدانه لی لهولینین جبر ویجی دبی ام هزا که سویل خورد نتوایی کردستانی جی بکاربن بهونن که ام دستکفتی خودی در کبن كك مصطفى نها هالبجارتنين هرمي شارداري هر وها او ريخستنا او سيستم ياكو هري نيزيكي ملته بيوندياوي بملت هري نيزيكي جي دواري بكار آنينا بريفبريا هرمي ده دستلاتا هرمي ده دكاري درفتين گلکی مزنج گل را به طایبتی در راستیا باکوری کردستانی ده جگلی کرد باکوری کردستانی ده جیبینی گلو اف شاردارین کو دسته DBP HDP دبون او خدمت جگلی کرد را کرن نها ام بویژن بستدی ست تو خدمت نکردی اب نراسته دبی مره به چاوکی اوبجکتیف المسئله بنره ده هندک واراد خوات وان چه بونن ده مثلا ناوین بلدیا ناوی کردی ده گاونی آویتن ده هنده خدمت اجید گاوی لی اساسی او بلدیا که جبوش خلقی خور خدمت بکه او برنامه که نتوایی نشتمانی دموکراتیک بده برخواه لستر وی خباته که بکه هم خدمت ملت خواه گلی خواه هم خدمت جبو دوزا ملت خواه ریج دزگاه هر بکن مالسف هده پیو نکر از نمونه گلک باسیط بدم نها هر بلدیه ما فوی هیا که مکتبک دبستانک به زمان کردی پرورده بکه حق دابونه او دی قانونه ده چند بلدیه هده پی اف حق بکارانین اف ماف کارانین یعنی 106 بلدیه بلکی 6 بلدیه 10 بلدیه اف نکرن لی دست پیک بو جبو زمان کردی به زمان پرورده او جی دست پیکه که هده پا دوی مسئله ده مخابن ده 10-15 ساله خوی ریوبر نیده بسر نکتیه هر وها مثلا دما سیاستا پککه که بناو اوز یونتم ناو باجارا شر چکداری دست پیک رو خندک و باریقات دانین هده پا و دبه پا و بلدیه وانجی ده دوی مسئله سیاستا گل غلط آجوتن و پشکریا وی سیاسته کرن اوه جی همو دست کفتین هایی جهوله را کرد یعنی دولت ترکیه دخواست ما دستکفتین کرده ین بلدیا به ین کوملیا بن یه پارتیای دستگاه سیویل و دموکراتیک جهولی را که پکک شر چکداری نو باجار شر خندکا چکر ریج دولت خوش کرد مخابن بلدین دست هدف جیده پشکریاوی وان و سیاست کرد جبر ویجی مداربک مزون خوریه بله کک مصطفی نها الگورا دیس راستیا شاردارین باکوری کردستانی اول بجاتین هرمی گودی چی ببه نها يعني او آلين هيس او آلين بباندورين لباكوري كردستاني اتفاق جمهور اك بارتي و مهبه بارتيا نجات پرستا تركيا كو لباكوري كردستاني باك بارتي رجي دي چرچوية اتفاقي ده دي تف بگره حتى لسيورگي ديارة براندامي وان جوي هبن و ممكنه كو اك بارتي پشگريا هن كسين مهبه لباكوري كردستاني جي بگه برانبری وی هدف حتی نها اتفاقی که برفره نکاری بویا را بگهینه لگل تو آلیان هرچند حولین وان لگل پارتین ترکیه جی بردوام کن و لگل هن پارتین کردستانی جی اتفاقا کو وکی پارتی آزادی کردستانی لگل پسک بکن بیاما و جدنگدری کردره چیه یعنی چه برنامه نو چه پیام نو وکی وی هف پیمانی کو اندکاربن بگینون رای گشتیا بدی هرچی ام ویژن ادیل باکوری کردستانی ام پررنگی و پردنگیا سیاسته آزادی و دموکراسیا ناو مالا کرد دویم برفرح بکن دویم خورتر بکن دوی دنگین جدا هبن روژا هلبجارتنا ده AKP بویجه ایگ دنگ ندم تروریست و خاین و اوه هدف به دنگ ندم مروی دولت یونزام AKP دوی اف هشمندیش هولی رابه دوی ام باش بزنم که باکوری کردستان پیوستی به سیاست که پررنگ هیه جبو ویجی ام پارتی نتوایی کردستانینن ام بحثا ملت خو ولات خود کن هذا پد به پارتی ترکیه ما بحثا ملت ما دوزا ما خبا و آرمانج ملت ما ناکه
آلیین کردستانی دیم درکم صحیح بحثا خو بکن هلبته که زحمتی ما پرن ج آلیه کی و اتمسفر وا چه بویی که هدف خورد ج آلیه کی و پارتیان دولت خورد لوای دوز آزادیا کردستان گلک جاراد و ری در باس بویه گاواگ پارتیان کردات سال هفته درکتن هوله یکی بحثا کردات کش دگوت او کرچی دگو یا لیرو دو ساعتی کی جا مرحله دویش جاره کدی ام باش بزن نه شرط ام رابن دجمناتی هدف بکن نه شرط کرد دجمناتی هفدو بکن لا سیاست جدا هبن فکر جدا هبن درکبن هولی ام سیاست خو ویژن جبوه پاکو پسکه ما اتفاق خدانیه اتفاق ما دانی ام دویژن ام به نامزد سر بخوا یم ولاد پرور دموکرات درکبن صحیح لنه پاکو پسکه ما بانگ حوالن حق پارجی کریه د 23 ماه چویی یا مجدار ده من نامه یک برسمی سروکاتی اخبار شاندی ورن ام حضور بکن ویشی اما بانگی گل دورو بریزشی بکن به پارتی به شخصیت کردستانی لباجارا ام دویژن ام هر پلتفرما چکن پارتیان سیاسی دزگاه سیویل شخصیت نافدار خلق اد نوا خلق جوان هن ام پلتفرما چکن لا او نامزد خود درخن او دوی وجاره دنگ جدا هبه ام خلق خور یعنی خرابه باشه خرابه ام خلق خو مجبوری و نکن او به سیاست که راستی و پراتیکا هدف پیش نشان دایه ام دویژن نقایوم و نخندک چند پرسین کرد از جنابیت بکم کک مصطفی ev yani kandidên serbixwe gonê derbixin namzetên serbixwe divê ew namzetên serbixwe ji derdora pak an ji derdora PSK bin بزلالی مگوتی هیچ نه شرط نه پاک به نه پسکه به نه حق پار به نه پدکه به نه ام دبیجن ام هر مردینه ام پلتفرمک برفره جوینک برفره به خلق خورچه که به عشیره به مالباتا به کارسازا به صندوقاوانا به اولداراره به سیاستوان و روشنبیراره پلتفرمک هم چکنه ام ببیجن فرمول مردین ام یکی وا درخون که بلا بکار به هم ولاد پروری دموکراتیا خو بین زمان دوز آزادی ملت مجی بکاربن طالب ما بین زمان و ام بکارم خدمتک باش بکن فکر کی و هيا کو هون مثلا خلکی باجاره کی کسی کی گوته ناسکرین دناف کردان ده گو نجوی باجاری به نجوی شاری به اون وکی کاندیدس نشان بکن نه زیاده تر مسئله شارداریا ده یعنی دوی ام بزانبن که پراتیکا پیشترجی چه بونن خلکی وی دریبن خلقی کو ملت خو ناستکن قضا خو ناوچا خو باجار خو ناستکن انگو مخصص بیجم هون یکی جویران شهری ناینن لنسبینه ناکن کاندیده اشاره داری ام بچن مردینه خوازم ویجم که جمال اوی زحمته مثلا کاندیدین سر بخواه زانن زحمتی اوی پره پارتیک ما ایرو باکوری کردستان پارتیک ما کردستانی که ما فی بشتاری هلبجارتن استندی تونه نه پاک نه حق پاره نه پسکی نه پارتی دینن مخابن اف که مایا ما گشایه پشتی هلبجارتن حتی جنها و دوی ام وقت دوی کم خواه داخل سرماسی ام جنوبه بفکرن حیف هر جاره می بین هلبجارتنا پارتیک متونو امیل بر دریا بگرن یا جی امی حیف دوی جنها و ام سر بفکرن جبو پارتیان کردستانی جمره پارتیک کاربی که بشتاری هلبجارتن پیوستیک اساسیه دوی ام جویجی بفکرن لی ام دبیجن لباجارا لنافچیا او انسان که خلق ویناس تکن لوی داره و کارج جوا و نافچیر خدمت بک حتی ام کاربن امی وام بدن پیش لیل هر درجه امی نکاربن لگور امکانایی لگور روشیه دوی ام پروانی مسئله جی راستی جی مزن نکن لگور امکان پارتین هی و شخصیت چقاس ام کاربن درخن ام زیاده تر درخن لیا مهم ام آلترناتیفا ملت خودینن ام نه مجبورن رای خو بدن غلطیا کک مصطفی نوها تحلیل کرنا پرسکریکا بسری خو بابت کی گلی گرنگ و جبوی چاره سری جی آلی کاریابی پر زیده بیگومان وکی پاک وک تفگرا سیاسیا کرد باکوری کردستانی دوزا کردال باکوری کردستانی گهشتی ویتی گهشتنی کو اف هیزا هی یا تفگرا سیاسیا باکوری کردستانی دوی ببی آلترناتیوک لباکوری کردستانی دوی ببی آلیه کی گو ده هلبجارتنین پیشی آمده او بخوا بکاربه بکوی هلبجارتن آده او ببی ریه کی آلترناتیویش دنگ درین باکوری کردستان یک جمال نه پاک روژا درکت صحه سیاسته
ما گوت او پارتی گروه و شخصیتین که فکر وان سیاست وان برنامه وان وکف نیزیف دوید ناو یک پارتی جیبستینن او کینن اوانا یه نتویی دموکرات آزادی خواست کردستانی او پتانسیلک برفره بلاولایه و گلک پارتی و گروه و ریخستنا و بلاویه او حیفه او حتی که ام وی هاوی بن امه نکار بج ملت خوره که وکن البته که ام نکارن تمام کرداج ناو یک پارتی جیبستین پارتیش خور از کمونیستم چپم سوسیالیستم بلاهبه پارتی و دینداری کردستانی مهبه لی پارتی نتویی آزادی خواست کردستانی دموکرات لازم جمره و دوی ام بالا خواه لسر وی کم بکن ام بکاره بنج ایرو پیفده زیده تر لسر وی بفکرن احتیاج ملت ما جه موتور یک جه دینامو یک اوقاس خورد لازمه او نبه امه نکار بن پلاتفورم که یاج اتفاق نتویی برفراجی چه بکنه و امه نکار بن بالانس که سیاست باکر کردستان جی چه بکنه هر امه مجبوری و بن 35 سال سیاست باکر کردستان یک دنگو یک رنگ و هر اوی واب مشد و ام بدو خیالا نکون هر کس به از و اس هر کس به دکانو کامن هر کس لسر و تنه بخوازه ریکش خوربک دیب سر نکو وقت پاک ام زلالی دبیشن نه ناوه ما نه سروک ما نه خطا سوره ام بانگی همو پارتیات کن ورن ام ریکه ببینن نها دو بو نبو چاوا بو لئیرو احتیاجا ملت ما هاتی بردری ام جاره کدی بفکرن ام جاره کدی لهفدو لسر مسئله حتی ام وی نکن ام خو نگین جواتا خوشی ام خو نگین جوانا جی ام خو نگین جناج ام خو نگین کو و پتانسیلا باکر کردستان یا برفرهیج بر و احتیاجا باکر کردستان ج پارتیا که نتوی دموکرات آزادی خواست کردستانی خود گرسیه کک مصطفی هرما کردستانی هلبجارتن چه بون کاندیدین جبونی بری و بریا کردستانی جی هاتن دست نشان کرن دیاره کل باشوری کردستانی آسویکی بهیز آسویکی اوله آسویکی yani hem duvarı abori siyasi navnetveyi de bihestir peyda dibe bandora ve siyaset netveyi demokratik bakuri kursani dibe gelo ام هلبجارتنین پارلمانتوی هرما کردستان وقت بردوامی لی خودی در کتنا دموکراسی و آزادی باشوری کردستان دبینن و ام یا خود بینن ام دستکفتن خود بینن لوی داره لباشوری کردستان آن پرچه کی کردستانی کیجا کرد دستکفتن که دست بخه گاوه که باویجه او هیزا که مزند دمه دا آلیه مانوی دمه و او هیزا مانوی هر وهذا قضا ناو نتويد به هزا دبلوماسيه لنابا ولات ما به هزا هشمنديه دولت بونه هر قاوك واتي اويتن بابو بابيرين ما دغوتن كرد نابن تشتك بري ليفاي كرد بن تشتك كرد اثبات دكن لباشور كردستان كيماي هن غلطي هن لبرچعوانن او دوی بین چاره سر کرن آلی آبوری اداری دستگاه دولت بونه مثلا پیشمرگه گلک تشتر لی باشور کردستان خواه اثبات کری که گلک دولت جهان زیاده تر دولت لی دوی ایدی و هشمندی رفراندوم 25 ایلونه و لی خودی در کتنا دستکفتن فدرالی جهمو پارتی و دستگاه باشور کردستان به گاوا یکم جبو هفگرتنه و او چخواست و گاوه باویشن هیویا ما خورتر دبه لباکور کردستان شکستکیه لیل ور پیش دکوه او شکستامجی دجبره سپاس سروک گشته پارتی آزادی کردستان مصطفی چلیک کوت میوانی روشه ای سپاسی وقت کم سرکتن تماشاوان نیجام هاتن داویا برنامه عبیرو یا روشه حتی برنامه یک دینا روشه